Na adresi Franca Perešerna 13 nalazi se Poliklinika Medikol podružnica Čakovec. U Medikolu u Čakovcu možete obaviti specijalističke preglede i pretrage u sklopu radiologije, neurologije, fizikalne medicine, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, oftalmologije, urologije, citologije i plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije. Na odjelu radiologije možete obaviti snimanja magnetskom rezonancom na uređaju jakosti 1,5 Tesla. Također imamo i 64-slojni MSCT uređaj na kojem osim standardnih snimanja glave, vrata, organa prsnog koša, trbuha i zdjelice radimo i angiografije. Možete obaviti i ultrazvučnu dijagnostiku na suvremenim uređajima visoke rezolucije. Radiološki odjel je opremljen i najsuvremenijim digitalnim rentgenskim uređajima koji u komparaciji sa uređajima ranije generacije imaju bolju kvalitetu slike uz niže doze zračenja. U Medikolu u Čakovcu djeluje laserski centar za proširene vene u sklopu kojega možete obaviti dijagnostiku i terapiju proširenih vena s trenutačno najmodernijim laserom na tržištu. Tu su i različiti programi fizikalne medicine i rehabilitacije. Fizikalna medicina i rehabilitacija je skup postupaka kojima zapravo nakon neke bolesti pokušavamo funkcionalni status ljudi vratiti na ono što je bilo prije bolesti. Dakle, da li su to bile nekakve neurološke, traumatološke bolesti, dakle nakon lomova kostiju ili ozljeda sustava za kretanje, ili pak su u pitanju sportske ozljede ili bilo kakva druga stanja koja zahtijevaju povratak na prvobitno, odnosno zdravo stanje. To uključuje niz postupaka putem vježbi, dakle kineziterapije, elektroterapije, postupci kao što su ultrazvuk, razne struje i naravno dijagnostičke metode tipa ultrazvuka lokomotornog sustava i drugih radioloških postupaka. U sklopu fizikalne medicine djeluje ambulanta za akupunkturu i blokade perifernih živaca u liječenju boli. Možete obaviti gastroenterološku obradu te cijelu kardiološku obradu djece i odraslih. Najčešći razlog dolaska djece kod nas u Medikol na pregled je šum na srcu. Nešto rijeđi razlozi su nesvjestice, zamaranje kod tjelesnog napora, bol u prsima i sumnja na srčane aritmije. Kompletan kardiološki pregled djeteta uključuje klinički pregled, snimanje elektrokardiograma, to jest EKG-a, ultrazvuk srca, 24-satni EKG i test tjelesnog opterećenja. To je ono što mi zovemo neinvazivna medicinska dijagnostika. Bitno je istaknuti kako u Medikolu imaju operacijsku salu za plastičnu i estetsku kirurgiju koja je jedina takva operacijska sala u ovom dijelu Hrvatske. U neurološkoj ambulanti i neurofiziološkom laboratoriju Poliklinike Medikol uz neurološki pregled redovito se obavljaju neurofiziološke i ultrazvučne pretrage. Na neurologiji osim neurološkog pregleda radimo i dvije pretrage. Jedna je elektromioneurografija ili skraćeno MNG. To je pretraga koja se sastoji od zapravo dvije pretrage, neurografije i miografije. Neurografija je ispitivanje živaca stimulacijom strujom, a miografija je ispitivanje mišića sa iglenim elektrodama. Druga pretraga je EEG, elektroencefalografija. To je pretraga u kojoj detektiramo moždanu aktivnost preko elektroda koje se stavljaju na oglavak i time se registrira znači, aktivnost na zaslonu koja je vidljiva na kompjuteru. Za više informacije ili rezervaciju termina javite se direktno u Polikliniku Medikol u Čakovcu pozivom na broj telefona 040 638 500 ili mailom na medicolinfo.ck@medicol.hr.